Ave tragači, dobro jutro svima, evo malo nešto Pulse Dive, no stvar samo sekunda. Evo ga, ovo već puno bolje izgleda, mislim da je najbolje, ali dobro. Malo da nešto objasnim Pulse Dive 2 u 1. Znači pinpointer do 60 metara dubine vodootporan. Možete promijeniti modul. I samo sekunda na zaštitu, ne koristim ga puno. I jednostavnim putem, vidite šta se sad dešava. Sad sam ga krivo stavio, ali imamo ljude ko sivonje koji ga okreću, znači krivo sam ga stavio, okreću i ona im pukne ovdje plastika. I na kraju kaže sama pukla i traži da im vratimo pare. A dobro, eto, samo objašnjam šta inače. Znači krivo sam ga, znači moram ga... Vidite? I skroz lagano, znači nema klak, 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 klak. Ako to ne ide lagano, ona nemojte upirati, razumijete, znači nemojte to raditi. Ako ja maknem to. Evo, iz prve. Znači manje više svaki pinpointer, a ima tu previše ovih smetnji, dobro, nebitno, svaki pinpointer ima senzibilnost svoju, znači može se uštavati senzibilnost. Evo nam pokažem. Znači stisni to, ne, krivo. 1, 2, čekaj, 1, 2, 3, 4, eto. I onda imate tu senzibilnost, opet 0, 1, 2, 3, 4. Eto, i onda naravno što je veća senzibilnost ide dublje, tako. Naravno, imate znači vibraciju, možete mu zvuk isključiti. Ne znam da li se to čuje. Sad na vibraciju, znači opak, znači za sve uvjete. To je to što sam htio reći, naravno da imate, sad da ga isključim. Ovdje zada, znači ovo kad idete roniti, znači imate dva poklopca, znači i to moram objasniti da se to događalo, znači jednostavno da vi ne pogriješite i da budemo imali svi manje komplikacije poslije. Znači imate ovo ovdje, tu ga i punite. Razumijete, onda imate ovaj poklopac, imate poklopac sa rupama, znači. On služi jednostavno taj s rupama da se bolje čuje pinpointer, no ja sam iz navike sam sebi stavljam uvijek ovaj poklopac sa zaštitom, znači koji je vodootporan i ne može ući prašina i zemlja, tako sam miran, jednostavno malo ga slabije čujem, mislim da pače, čujem ga dobro, ali slabije nego kad bi ga opalio bez poklopca, znači evo mogu reći, čuli ste malo prije kako to zvučilo. Čekaj, ne. Evo druga pjesma, ali ja uvijek volim, kažem, spriječi nego liječiti, pa držim ovaj poklopac tu. I sve vam jasno. Toliko to je Pulse Dive 2 u 1 gase. 2 u 1, eto. Kreće sezona, kreće ljeto, znači pličak za pličak idealan. Ali moram vas sad, nemojte, opet morate nešto znati od detektorima. Znači ovaj detektor slabo zlato prepoznaje, srebro koje šuplje. Zlomljeno zlato, kako se to reklo, znači znaju ekipa, ja ne tražim zlato pa nisam zapamtio taj izraz. Ne iz tog razloga zato što je to loš detektor, to je jednostavno pinpointer, znači to je ručni detektor koji nema kvalifikacije kao veliki detektor, znači taj problem imaju većinom detektora, pinpointera. Čak i detektori imaju neki problema da nađe zlata, razumijete, ili šuplje iznutra ili takav lom. Tako da, evo što ja kažem, toliko o nama i eto.